Por ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Katanat koi kakia jongga sorkar jelak lakot tanda naga bentawan shna thamai yaga dispensary hakishnong molai nonglum hakbalamang bisa kuma R. Sanpoklur. Yakin lapentip do President Kenyotrap Achik National Movement Molai Circle ba Bartol Solang hadi gaje kendu yu menteri katanat koi kakia uba waila mikishilla haka kakandai trikula lengkot arajan arpundriu man buddin lo ke dispensary ke badan hakishnong molai nonglum kebashuai hayeng kibriu. Ngilawan bani kendu i halo jaga wei isu kebai dei bat kini ka dispensary mulai ni sila badong ba kini ka dispensary mulai kumba kalong la da bontli totally isnem nadu ki por ke bamswa ki shongwai bat kim simdon la ka jong building de isuan ban budin halo ba hak arpo trik nailar arjar arpo kaladon ke jingwan inspection na kaliang minister in charge berim untuk kupor ringkat bagi MLA MBC kamolai konstitusi kibon untuk kupor pen inspection ya kate kejaka kebadan ko yung lo kejinglet jong jongki kalong ban yo no la ka jong ka permanent building na kita kali ke dispensary mulai te ngi dokumen pat ba mentagasi abangilai kendo yang minister ilayo la bandong no layo goi ke gift he ba namar ba ila pani yangi ba la dadap khot tenda ya kane ka jingtai thamai no ya kane dispensary bat mentau benahi la dadap ban khot tenda ya kane ka jingkhot menteri ya kane ka dispensary kabarin mentah kadon po mulai ngum he bat ka bahswa jong ta kadon mulai menteri Tenor juga tak tahu di wan ber request ya minister in charge halo jong jingwan juret mensua yang tasngir di wan halo tak nuremba in wan ber request nai ko mene kalau bang la so kemen halo kata ba nak kalian jong ila pentip ba la de khot tenda ya de jing stan mai ban yo la jong ko building jong ka dispensary mulai jong minta kadon kapoi kumba arkro tam kene ka mang tengkar wala mang nang takan dispensary tu mah. Aku kasihan jumpai pai kumba kalong mo ni iba haki por gi bamswa ba dangshong wahi gibre dang wahi gibre kemud dispensary pula ibun si bun gi namar bak ka area kam dabiang teng ki boduk ki besuk ki buan ban sim dawai nang ni ihap syak slap ihap syak sni bro artli kini dispensary berim rai kermen ba lesi da ka jingwan jong ni ka building ke mai ka dispensary kema yin yo ke jaka ba hambiang bat ka baru kalong ba ki betre ni dispensary kemud ki staff jong ka health department kin yo ban wara khambah iki machine ki ba ya ban wara sistem ka ba khnang kanla ban hirap susu ya kinong sosnong jong mulai tam di beduk busuk lalu kiculenti driver pendek ya kajing pendep te ngim nang ban ong mo namar gidang siwan ta ban bat sita suyo hiru ing kajing tip ba la pelak tendan himinti ba di baterai ya kane ka jing tray kemudian kane ban sinai ke dispensary building batma jong mulai himinti ba kin pendep kham ploy ka bala khanang ba la jing mentoy ya baro kinong sosnong ki besyong besa mulai tendar kembang itip mentah la khot ini tendar yang try proses layak cepat ingin sa bed bat ya sini nak liang seng senang wajib tip susu bat menang ai ringkat kerja trelang sorkar nak kita kebahagiaan jom memulai baik-baik. Thank you.